Дэгэрэн, дэгэлжитер дэгэрэн, дэлэгэй жикти дэгэрэн. Бу бүгүн сунтарга уйданан айкалланан добун культура кинигер доорайар. Кулупанын тэлэй ахатын кытары тетимнэ гыры жерейер, ол муннукка кырачаннар ырылары чугдарар. Онтон ол онно обурго голор кигинээн ыллылар. Бу боллага саха кейтин ыра санатын ыры гынар жикти күүстэх дэгэрэн. Улус ыллыр куттааг олорун бир түйілгау төмер ыры күрәгә 2-6 сылтан төрүттенен тегин быспакка ытыллар. Нам басқан бүкір оғылырға бәйлерін, омуктарын, ырыларын бағылықтақтар дегенігін, бәйлерін, культураларын, дорғаны, неңерін ектақтар, инструментларын, музыкальный инструментларын билектақтар, ол дорғандарын әме биле улат ектақтар. Ол ғылттан отын, бұл детсат оғылырға именно дегерен ыры бассар әбіттен, қолыбыр хақары теккері лақты, тойық онны дегерен арақсар, дегерен болғаны бүкіра хаңаран нехерер оғылырға, қатыланар қос-қостыллардақ, ол үйін наға табығастаға бит боға тылы хайдаргар. Дэгэрэн ырыны кырачан олар олы сөбелән ыллылар. Бу холобур нүргуһун уян итилләчиләре сынага ыллы тақсары долгуян хай тураллар. Онтон бу туллукчан оғыс айдар кейінен оғылары толору бөліғынан кәлен күрәққа қолын олар. Дэгэрэн ырыны оғуға үнкүйіні оройттан тұдаллар. Хака кихита акко олодdo даганы ыллаан кылыхактаа ырыаны дэгэрэн ырыаны ыллаабытынан барар. Олихин киллер эме олох кыра эддактариттен бу кылыхактаа хакалы дэгэрэн ырыаны биле беренияктаактар диэн мен бу оголору үйрөтөбүн. Антон бу дэгэрэн ырыа конкурсын терьеллерин ахачугейтиханыбыт тоо хылайы болара бу хака оготугар ахаранадалаак бу бихи детсаттан хагалаан хака төрүт культура тыгар фольклорын кытта билихиннер битигер ахара төһүй күс болар дийбит. Бордоңтон сардаңа диэн сырдык аттааган самбыл эми ана менен келен дэгэрэн ырыаны чугдардар. Хайда белемнен агаты учуторга хайда белемнери бу кылыхага тахарарга дэгэрэн ырыаны ыллырга бихине игин гынан белемнәче. Бу курдук күн устата уянтан сагалан обурго огутугар тие дэгэрэн ыллыларын киһере астына истен ыллык курдук. Сага күнгенан Мария Кабельянова Тускуланар Дамир Сергеев, Саха телевидениете Сунтар.